Assalamu alaikum, урматтуу достор, кадырлуу кыргыз элим, барыңыздарга кутман таң. Кудайым буйруса, Грозныйга биз сапар алдык. Жалпы командабыз менен Ахмат абсолюттук чемпионшип турнирине Эйсейге Кыргызстандан 4 мушкер беттеш өткөрөт. Жакшы алыңыздар эми. Аман эсен барып келели. Жаталар биздин жигиттерге ийгилик. Кыргыздын намысын коргоп, баары жеңишке жетсин. Элим жакшы барып келгиле. Жеңиш менен келгиле. Кудай колдосун кылалы. Иншалла, Кудай буйруса. Макул мениңиздер, Жакшы барып келгиле. Иншалла, Кудай буйруса. Олтурдук. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Кандайсың, Марат? Кеч калдыңар экен деп ойлоп. Жок, кечкен жок. Жакшы элеби? Жора, assalamu alaikum. Кандайсың, Марат? Жакшы, даярдыктар кандай? Кудай буйруса. Ремень ставьте металлический наконечник замок, чтобы пойти за свободой, конец ремня. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите плоскую крышку пряжки. Namazlar bizim uçan Grozny şəhərinin aeroportuna gelip qondu. Avaraya 16 gradus yolu. Özünüzün qoşulduğunuz üçün qurduqlar çağın jırıqça sürüyüp turğança özünüzün de oturumuzlarını tanığız. Çıkıp bara жатқанда салонға өткізген бөлімдерімізді алуды ұмытпаңыздар. Буйруса, аман эсен коно алдык Грозныйга. Geldik, Kudayım buyrsa. Грозныйга аман эсен учуп келип алдык. 3,5 saat дегенде. Кандай келдиңиздер? Жакшы сан. Биздин Бишкекте каттаган автобустай го. Бисмилла. О, Чыңгыз байкем ордун тапкан экен. Кандай келдиңиз, Чыңгыз байке? Жакшы, Алла шүкүр. Эми алдыда чоң беттештер күтүп турат. Анан сөзсүз түрдө жеңиш менен кайтышыбыз керек. Грозныйдын аэропортуна келдик. Өзүңүздөр көргөндөй Бишкектен эртеменки 9-та учтук элек. Бул жака кайра 9-дан 9:30 келдик. 3 саат артка. Бишкекте аба ырайы күн суук болчу, өзүңүздөр көргөндөй куртка кийингенбиз. А бул жакта болсо 17 градус болуп аткан экен, плюс. Бисмилла дегенде эле дароо аэропорттон чыгар менен эле мечит. Бул жакта багы динге өтө күчтүү басым жасаган. Кудайым буйруса, жаркырап мына таза болуп турат. Жоробек. Салам алейкум. Кандайсың? Жакшыбы. Карагандадан бери көрүшө элекпиз, э? Даярдыктар кандай? Жакшы даярдык. Аса Эйсей 100-чү юбилейлик турнири. Сөзсүз түрдө орун бар бекен, кандай не болуп чалкой? Wi-Fi колдонайын. Мен сим карта ала алмайм. О, азыр бир жерден сим карта алабыз. Давай, ийгилик. Биздики тигил жакта экен. Кеттик, жүрүңүздөр. Ар тараптан келген мушкерлерде тоз болуп жатат бул жерде. Бияка жайгашып окшойсуз. Ассаламу алейкум. Куда? На камеру? Как вас зовут, байке? Али меня зовут. Али. Токтомуш.
Ақтілек. Приятно познакомиться. Боец наш. Я сам журналист. Дзюдо, UFC, ММАщик. 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 Тут 5-го, по-моему, у вас соревнования, да? 4-го. 4-го. Большой вам салам из Кыргызстана. Приняли мы в Чечне. Все. Сколько у вас будет выступать? 4 бойца. 4 бойца выступать? Да. Грозныйда сексен туғандардағы абдан бағы қонақ пейіл адамдар азыр түз эле аэропорттон бизде чай чирейилди алып келди. Келиңиз. О, мынаке. Шашлык. Специально для нас, да, братан? Конечно, для гостей. Для наших дорогих гостей. О, мушкерлерге көргөзбөй тура эле. Ато ыйлап жүрөт. Өзүңүздөр көргөндөй, дасторконду бабыратып, бардыгын коюп, тозуп атат. Коноктор келди деп. Чыңгыз агабыздын жора жолдошторубуз, Центр мира находится вот прямо вот на этом месте. На вот этом глобусе. Вот он центр мира. Азыр биз мейманканага жайгаштык. 18-чи кабатка жайгаштык. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жактын караштын өзү коркунучтуу экен. Ислам Эмилбеков агабыздын бөлмөсүндөбүз. Ассаламу алейкум, Розалим. Барыңыздар. Салам. Канат Келдибеков. Ассаламу алейкум, Розалим. Спорт мекиндеге көргүздөр. Кудай буйрса баары жакшы болот мына. Жакшы, эми колдон келген кылабыз. Кудай буйрса спорт мекиндеге бирге болуңуздар. Баары жакшы болот. Бетиңиз чыгып калыптырбы жашнак болуп? Бет дагы чыгат Кудай буйрса. Мында байкелерим колдоп коштоп жакшы компенсацияларын алып берип атканда биринчи жолу компенсация алып атабыз. Ушундай Талас байке, Чыңгыз байке, Бишкектеги байкелер, бүт кимди аттарын унутуп калсам баардык жети област биримдиги байкелер жардам берип колдоп коштоп атат. Мына өзлөр ошолордун бирине келген Талас байке, Чыңгыз байке, Актилек досум ошо ала келип поддержка алып атат. Ошо байкелерим көп, ошо байкелердин баарына рахмат, Алла ыраазы болсун. Ошо баарыңыздарга салам кыргызел, Кудай буйрса дуа кылыңыздар. Кыргызстандын патриот жигити Жорабек агабыз. Кыргызстан халкы хаммаларыңга катtakon рахмат. Дуода болуп туруңар, иншаллах, YouTube менен кайтабыз. Бул уже утту. Бул уже утту. Выиграл, короче. Колизей ушул жерде турнир болот. Бардык жерде Рамзан Кадыровдун атасынын өзүнүн жана Владимир Владимирович Путиндин сүрөтү турат экен. Уважаемые господа, это
весей под номером 100 это Fight Day. И следующий поединок трехраундовый бой в легчайшей весовой категории. В синий угол приглашается спортсмен из Кыргызстана. Приветствуйте, Канат Келдыбеков! Side of Astamirov, but more experience from the Kyrgyzstan fighter Kanat Kelderbekov. Astamirov. Şaşpa. Şaşpa. Çok cepleri işleyiver he. Şaşpa. Streç nur dostu. Стреч. Şaşpa. Двигайся. Özün aldın işte. Gire ta sağa dostum ha. Sekin hızlırak işte. Ой, yaxshi. Двигайся. Kol götür işte he. Kol götür. Cepler dırgıt koy, dırgıt. Вот так. Yaxşı dostum. Yaxshi. Хорош. Внутренний. İçine. İçine dostu. İçine. Vay, yaxshi. Yaxşı dostum. Kolun götür ol dostum. Şaşma işte. Cep. Vay, Yaxşı. Şunday taysın he. Görün cep geliyor şunu. Vay, yaxshi. Kolda koşuş gerek dostum. İçine. Vay, молодец. Yaxşı. Vay, Молодец. Ha, yaxshi. До конца. Вот так. До конца. Поднимай, подсечка. Vay, yaxshi. Молодец. Колено, dozum. İşte. Tep koy tizemen, kaleynemen, tep koy dostum. Локти тоже не забывай. He, yaxşı. Локоть, dozum. Чеканакты. Vay. Kanaktar beni he. Vay, до конца. Tart beraka. Молодец. Tart beraka. Тар, до конца. Колено. Vay. Çıkanaktagı son kolmen. Vay, işte. Son kolmen çıkanak. 2 минут. До конца. Ой! Дави, вставай, вот так. До конца. Тарт. Ногой. Kolunu Вот tart. так. Молодец. Зафиксируй, вот так. Butunu bayla. До конца, иди на него, иди Buttu bayla. Вот Молодец. так. До конца. На него, вставай на него.
Жавашер өйдірек. Поднимай. Вот так, ближе. Затылыкой. Көтер ол, Көп күшін көтер қолын. Ой, молодец! Жақсы! Алена, дави! Ой, передний ногой! Бутмейін içige. Передний лоу-кик. Внутренний. Іште должен. Іште. 10 секунд қалды. Бар нарақа. Нарақа бар. Бер телефонды. Қолдорны сілк. Бутты көрсетіп тұр, бутты içige тейіп тұр. Вот, жақсы. Іште, на ногах, двигайся, уходи. Айлан. Двигайся. О, уходи должен. Жақсы. Хорошо, уходи. О, уходи должен. Жақсы, достар. Çoğult күшті, Насыр ағана, зың. Екіншісін ташағын жеп тұрғызып тұр бе. Екіншісін ташағын. Ой, жақсы. İşte karakterime. İşte, ой, жақсы. Двигайся. Сам işte. Özgür işte. Вот, колено должен. Çıkalaklar. Проход должен. Корпус. Ой, жақсы. Давай еще. До конца. Ой, красавчик. Arkası. Держи. Вставай на него. Вот так, бей, işte. Bayla. Бей. Bayla. Так, бей. İşte. Рабо, işte. Локоть. Çıkalaklar. Вот. İşte, вот так. Локоть должен. Çıkanaktı koş Tyson. Ой, жақсы. Вот, хорошо, прошел. Сам назад. Işte. Не давай. Вот, бей. Он устал. Oldu, çarçadı. Işte. Сзади. Он устал, лозунг. Ногу зацепи. Buttu gelgesi. Ногу. Tazla. Turguzma. Вот так, делай должен. Колено işte. Son kalenamen. Tep koy doska, tizemen. Son tizemen. Bir жолы. Вот так, жақсы. Вот так. Давай, хорошо, назад заходи. Должен, назад. Çıkalaklar. Молодец. До конца. Ой, Молодец. до конца. Жақсы, шunday. İşte, ногу отпускай. На него садись. Çıkanaktı koş koy, çıkanaktı. Tyson. Вот так, не торопись, ақырын. Ақырын. Бей, işte. Спокойно. Ur, қармап қой қайра. 3,5 minut kaldı. 3,5 minut doska çıda. İşte. Нормально. Колено должен. Götür. До конца. Ой, до конца. Ой, Хорошо. Жақсы. Вот так, заблокируй. Çarçadı doska. Вставай. Вот так, бей işte. Во, Бей. Buttu. Жақсы. Yetti. Жоқ. But değil. Üstüne. Elle. Жақсы. Вставай должен. Сек, böyle. Вставай. Трусы у него снялись. Şortu. Вставай должен. Вставай. 30 секунд kaldı. 30 sekund kaldı. Концовка. Давай еще раз должен. Концовка должен. Ututasın doska, Otasın. İşte aldığa. Жоқ, жестко. 20 секунд kaldı. 20 sekund işte koç. Вот так. Жақсы. Хорошо. Дағы досым. Vurganda giresin dostum ağzı. Ой, жақсы. Он устал реально. Вот так. Красавчик. Молодец dostum. İşte. Молодец dostum. Şaşma ile. Özünkün işte. Çarçadı. Bar. Давай. Бар нарақа. Barçı dostum. Kütü öğretti. Çarçadı.
Күреш досым. Күреш досым. Urup durup kirip ketçi. Күреш досым. Akırkı rauнд. Жақсы. Жақсы. Күреш досым, күреш. Az güreşesin dost ki. Güreş. Güreş dozum, güreş dozum. Жақсы. Güreş dozum. Жақсы. Haydi katsa. Kale. Давай, işte dozum. Çıra koy dostum. İşte. Güreş dozum, güreş. Round işleş gerek. Alış gerek. Güreş dozum. Cenk altış gerek. Da katsa dozum. Как он? Поворачивай. Sen дави. Уруп кир. Передний боковой проход. Хорошо. Давай. Жақсы. Күреш. Жақсы, шашпайлы. Уруп тұр. До конца, вот, поворачивай, пускай под. Кале, проход, ой, молодец. Жақсы. Молодец. İşte. Вот так. Хорошо. Бутыңа ойла, бутқа ойла, айланып келеді. Вот так, вот. Тұрғызба. Просто сзади просто держи. Вот так, бей. Бутты сал. Колено. Тізе теп. Соң тізе. Не надо. Колено пускай бей. Вот так, колено бей, işte. Соң тізе тепші бір. Жақсы. Колено. Вот так, до конца. Гир. До конца, дозум. Ой, Хорошо. Шынай, чарчады. Урчу досым, контрол қыл, урчу. Жоқ, жауат. Бей. Ур. 1 minut, 4 minut қалды. Ур, дос, чықарақты қош. 4 minut қалды. Жақсылап тазалан, отыр. Выигрывает, все хорошо. 1 минут уже. Чыда досым. Минута, досым, чыдап қой. Ей, зачем, дозым? Ур. Оставь. Үстіңе шығарма. Вот так. Ой, нормально. Қолды шығар, ур. İşte, бер. Жас Бей, досым. вот так. Бұтты. Досым, 30 секунд қалды, чыдап қой, 30 секунд. Не надо, бей. Ур. Вот так, бей. 30. Өткізме өзіңе. До конца. Ой, молодец. Бей. 20 секунд қалды, чыдап қой. Ой, до конца. Қанат. Қырғыз әлім үшін. 10 секунд. Қырғыз әлім үшін досым, іште. İşte Kanat. Концовка, дозум. İşte vur. Молодец. Vur. Молодец. Bizdeki победа құлақ қалсын. Оттың иншалла. Тұр досым, аяққа отыр. Раздельным решением судей одержал победу. Красавчик. Спасибо, брат. Очень хороший бой. Все у тебя впереди. Cengiz bizdeki, Cengiz. Kanat geldi bek, vurdu. Kuba, bek kırıktır oldu. Cengiz kutlu olsun. Cengiz kutlu olsun. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum güzelim. Özgür Bölü'nde Groznya'ya 4. yol geldim. Құдай бұйырса 4-сін победаға ұттық. Чыңгыз Байке, Талас Байке анан жеті олас биримдеги командамен ұттым. Құдайға шүгір. Барыңыздар, Аллах разы болсын. Құдай бұйырса эми Қазақстанға боло турган жақында боло турган эмеге суранабыз Құдай зарга жатты. Барыңа рахмат. Кыргызстан алға, жеті олас биримдеги алға.